Haka jingilang ke National People's Party hasmit haka khatan ruteri uyayong arja arpusaw ban panjingker Shah na kabenta ke Kertong ke Dr. Maisel Amprin Lingdo banya aireng haka election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency ke ban long haka khat khandai teri uyayong arja arpusaw uba Lambor Malngiang MLA berim ke Nongkram uba deru MDC bementa ula kena bahaga Jaka belakir dara ban syok ya Shah Thngan u President ke Voice of the People's Party uba Arden Mela besai umoj uba deru MLA ke Nongkram ke don ke Kamra belasna Kyrpang bat uba Baroh Sngi. Kumban syukro bahaus nam arja arpulai baladam hadian kedorbar mang tingkau uba Arden Mela besai moi ula penlong ke jinga Shah Thngan bandawan ke sarkar jela ban penbait thamaya ke reservation policy ke badang sa teng hadu menta. Uniu MLA berim ula kena baka drama jong unong yalam ke VPP kelas sedang haus nam arjar khatsan baraka por bo bat ya ke kam komu Chief Executive Member jong ke Khas Hills Autonomous District Council ru prabanai klam don kinu ki an banyada penban utmu ban thau ki an ban pen kelajat kepa Sngi boyashong Shah jingit arjat Shah jingit kemau nei u ana hazare habau Shah jingit kum kanai kai Stop, Hanay, o President ka VPP charging it doon sa going a special room. Wana hazari, nang ay plan tumiyan siyang tayo pa-play latulot hapay drip. Re VPP pat doon is special room ha Jaka. Kabamot, room hangtaw special room, Baroh Sngi. Kabaya kakam, kabastam banyakran. Ngakan mau sa kasdang ka drama how arhaja khatsan hagapor ka mga syariam no mga komu MDC how arhaja khatsaw kadon ka election MDC arhaja khatsan kasur jong president jong ka VPP wong ko pa ba I late. Bangin siya krite. Ay si I lat. Upad ba uang toli inya I lat? La I lat. Lale. Bansimte. Kum Hapo District Council. Hang theo hapok gari kana. Ay la chuan ang theo. Lada pibit ngin sera. Hanray nga kuwa banong haki prabne. Amdon an banyas na hanray lamut bans na. Tangyakaan ban pankalajat no syok pa. Kabaya. Ngihapan niya keren niya kajik siya. Ngimnumlen, nginumrit, ban keren niya kajik siya. Kipatay diri, ngakuha banong hakanay kapor. Panay yang tangkaway kakam, kabapyale, nakamenta kajay Baroh. Don ngamtip. Hanay wak hamigri. Uday unay wayang hangnay menta. Bilang gumta. Ngalong Deputy CM House niyam arhaja kanday. Kasarkar Asam kalatawa yaki signboard hapo upot usam jungi hangteo hapo kanapara. Nga siyem yakaray ngongan lay da kampiyan lajong ban lay ban pet la kalong niyam kajing sisya nga lay hang thiaw bat kalong kajing sisya bat habang nang ay bayigi signboard bato Meghalaya Ribhoy District la wengig signboard labo da kakateng bato Assam simit nga ay hukom yakinong trejong ka District Council kum u Deputy CM ngong kelay bu yaw mau nong rim yaw mau Brazil light lay hang thiaw bat nganya pet mano banut ban kata umau bubu balam hadu mentading sa hang thiaw
Umau jung badan hang no pinangai. Mano ba idri? Haba kumta. Ngamday nga ro ba idri? Kon ba iet, ngiju syat jing baman lah kasngi. Hatu ngila aju perkat bah. Kabam kabang ngibam katain em ya kamet jungi. Mai ki juba mi kini ki ju ki jing baman la kasngi. Balik kene ka jing keliminta. Katu kedukaan ration bapen yai ubah raju. Uya tu yang ah. Nrai man kapor yem juyo ai kajing bam ki batai kamet ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kman. Ba, kumnungan lai nak kini ki jing stam. Kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam Baroh kindon ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini Baroh kila banyo na kijing bam badi hakidukan ration. Kata kamut ngidan yuk kau. 45 babyang babat ngi. Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai Baroh kin bang ban ba mi uni. Kon, ka fortification jong kau. Kandum kata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong kau. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dai kon. Om dan jing pher la da dai ha ka rukom bu ni rukom shet. Kum ba fi ju shet yu kau ba fitien. Kum ju ru la shet ya uni u kau. Okum ta. Te kon. Ka jing bam ba ai ka kwat ka kya. Bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi. Hatu dang dan ki jing bam ba kham ba ban ya uni. Hoit mai, fikran ya ka badai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.